بردوام دکن استودیو مجی میبانی که می قدر بلند ارگوتراپیست بلال تمال هیا میبیره دی سلسار مسئله کوه باخ بن نگلو دکوه ده ام بجن لمالیم هیچ چه بن بهتر جالیه تبا وق آلترناتیف تب تیگوتن ام دبیو آریده چی بکن ام جوینا خوشی خلاص بن گلو تداویه که هیه تونه ام وانا همه بپرسین کرم کنورن بهورم بپرسین موجود کارم به پیامی خواب بپرسین از پرسه و جه بپرسین تب خیراتی ماموسته سپاس دکم پیروز دکم اون چانم باشین الحمدلله اون چوان باشن همجی باشین گلک سپاس مثل که مگوت کرینگه هم جالیه تندرستیه و عملی سری به سیامت عطر آخوین جالیه دی و جو مگوتم بره باخوین یعنی تمام نخوشیا کوه نخوشیا بهستاندن لیگرو تداوی و هی تونه مگوت اموینا باخوین از به مراتکم یعنی جیان آمد ام بیشن عمل مالی تشتکیت که نه تنیل مالی جیان آمد چاوات تکلیه که تأثیری که لکواه دیگه بله از اولی و پیروز دکم جبرگ اف هفته یا سیامند خوجا گو که ان پوکی و کواه گناو ملت مد کواه گش دیناستار و به آنی سر کی انسانا فرمانده دا کی فهم کردن هایج هبون چه بو از ویا پیروز دکم جوی عالیده ام ودگرن سری اف نخوشیاج کی در دست پیدا که اساسا وی زاروکانتی دست پیدا که یعنی زاروکانتی چه هاوی آنها جهر نخوشیده آنتیبیوتیک تداویسی ام دادن نخوشیه نه وره اف آنتیبیوتیک تداویسی چه دکه جچوکانی ده هین ببک ام دبیجن هیچ ببک دیا خود وقتا ماروزیتا آنتیبیوتیک دمینه سونم یولن نخوشی ام دبیجن یعنی سر سینگه و بجورد وق گریب وق ام دبیجن سوق آلنگانی وق وان نخوشیانا ده آنتیبیوتیک تو چاره سری لسر و نخوشی نین وقتا گاوا و نخوشیا لسر وان درمانا ده سرتینه تو تداوی نایسر یعنی تو başbun نایسر لوی درچ دبه امجر دبه اوتویمین yani bağışıklığa van zarokana jwe dere de xara dibe وقتا خرابو گش به پرچه yani seriye mere mejiye mere çave mere mida mere reviye mere گش به هفدوره تو نکانی یکی بد عالی یکی تو تداوی بک افتشتا تو نی گش به یکی امجرد بن بتنجل yani به tek perçaki merel vi havayı biner. یک پاره یا وی یک پاره بله yani ایرو سیامند خوجا چاواگو کی نخوشی جوی هاوی در دکوه امجد بجن کی تشتگ وی هاوی او نخوشیاگ در دکوه امکانن پیشاوی ببرن. بری کودر کوی. بری کودر کوی پیشاوی ببرن. چی اف پیش بریندن یک جه لازم خوارنامه پر باش بگله کی باش بخوارنک امجد بین ارگانیک sağlıklı امجد بین به علاج مزون ببه وقتا به علاج مزون ببجی لمالما پر راحتیه کی امجد بین او کاربوناتا سپی مالا هر کسی هی به ارزان جی نه تشکی وره بهای نگجی به تایبتی ناف کیکا ده بکارتینه ادی هر کس زانی کاربونات چی کاربونات او لکانه خوارنا خو لسر ام به فیکی گیهایی بریگ بخو جبوگ آستنگی یک چه نبه جبرگ آلرژی چه دکه او علاج ایگ درمانی زراعی ده چه دبه آستنگی ج کوهی چه دکه خندی غیر کوهی ده جزارو کابگر حتی مزنا گشا bağışıklık sistemi و خرادکه gerek ام her daim evde bejin beri nexoşiye biparezin yani koruyucu hekimlik gelleki peşdari gellek tiştay yani pişti tu nexoş ketbe ve tu dermanxane و nexoşxane و te bigare umre xol ser nexoşiye dike millete meji giş vi havid hayata xo umre xo derbast ke paşi ji psikolojiya wan xarad be hayata xol ser dike çünkü jberg nexoşi tane nebser insaneki mal gış bir nexoş dike راسته ایجا چه او کاربوناتا بکاربینه فکیه خو گیهای خو پاکش بکه بریگ بخون به ام بوجن لیترک آوه کفچیا کی شیرانی باوجن ناو آوا خو او فکیه خو یا جی او گیهای خو د 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت چوکاسکان به سکنینه ام بوجن literatüre de çalışmaydı belki sedi hafte haşte او gamara او zirai derman gişil ser او خوارنا radike yani em خوانک پاکش دخو جبرگ ملت ما گش نکان ارگانیک بکاربینه بوها بناویجل برچاوای یک آب مزن اوه آدو دا اv تشتا هی جلمه چکمه گش غیری bu çe
بون ام جير دبيجن رنگی واد چی؟ نه وقتا قسمی دکن آغارتجı yani nav spi bune. Bejin çamaşır suyu hem de Çamaşır bejin suyu yani. Ev bikartin dermanı vek jiboku pakış bike qal şöyle bele zirara veji heye. Beri pakış bike waqta gmenuh kiri zaten jibog spi bike nav derman spi dike. Ew dermana gutul male bişoji jenare gava gutul xwedike caneta xud de ne were laşe mere xud de waqta xud de ew digeji canê mere. Evan tiştana hêdî bine biçûkanî zaroktî dest pê dike ev tiştana. Hêdî heta wextekte tu dibê ma tiştekî min tune nebû çima hilma min teng dibe çima ev tişta derdikeve çima ev tişta. Te ji ewil dixwe neparêzandî ji bo nexweşî li te derkeve dernekeve. Ji ber vî hawî van tiştana gerek daîm em li milletê xwe ji însanê xwe re em bikar bibînin ki ji bo ke fehm bive. Wexta piştî em bibêjin 2000 sal pêve em jêr dibên çekê plastîk di nav de. Yani wek elastan dibêjin elastan dibêjin, likra dibêjin, vana gelek di nav cilê me de, nav çekê me de pir zêde bû. Çer dike dolaşma nav xwînê astengiyê çê dike. Me çi qulamî dikir berê de herî me çekê me kiş herî bûn. Herî bû pembo bû. İja pembo jî wexta tê işlemiş kirin zarar mezin dibîne. Ji quahê re ji astımê re ji bronşîtê jî ev tiştê en mezin çi herî. Heriya neşuştî heta kanibin ki heriya neşuştî nav canê yani paqijina bira lê hayîl bi paqij bi neşuştî têxi ev bebek bi em bibêjin mezin bi têxi sîngawan pêşiya sîngawan paşiya piştawan bira li wê dirê daîm bimîne ki ew gemar û qirêja jî dikişîne û helma wê dolaşmak em cibê qilcal damara fireh dike. Çünkü ji ber yansıma akciğera yani yansıma sîngê li piştê yî. Wexta li piştê bi emkanın ji wira paqijiyê jî bide. Yani ew tedî bi qûpayê yağa wek hecamê dikin li piştê ew göreva dibîne esasında. Wek akupunktur görevi dibîne. Yani ew qasî bi fêde yan bêjin herî. Elbette. Yani gerek kuah, nexweşê kuahê daîm çekê li bin li xwe dike daîm gerek herî di nav hebe. Muhakkak. Kanı be, imkan hebe. Bu habuna ve evci li ber destayı xuyayı lazım ev tişta kanı be bikere heri geleki başı dikevi şuna heydi çok asit tuxu ji qirêjê nikan bi parêzîne ji vî hawî tu kanı têxi şuna qirêjê te nevî qirêj tu kanı ji vira xêra heriyê ew qirêja canê xwe bavêje. Yani tiştê te stendu tiştê te da bira hevdû biparêzîn yani hevdû dengelemiş bike ki tu jê zerarê nebîn. Yek jê yani adu da ev bû asisiya li hundirê malbata me de hûn pê zanikîn ji bo paqijiyê ji bo qirêjê paqij bike li ser hundirê lawabo hundirê tuwaleta hundirê dezgah hundirê mutfaxa erdê paqijkirinê gişî çamaşır suyu her tim destê me de yamamızda. Anha ji însanê me ji normal ne nexweş jî dahî hormonal sistema wan xera dik. Dev ji hilm û astengiya wê berdin. Yani ew bi serê xwe tenê te digêjîne astım û bronşîtê. Wexta tu astım û bronşît bi zaten tê derbasî kuahê bibe. Hingî tu wana bi hilma xwe tu distîne. A çar û pênca dewama wê çi ev ji bo hilmê gitedî wek deodoranta bikartînin însanê me. Wana ew jî feromon hormonu tê dene. Ew jî sistema hipotalamusê hilmê nas dike û ji hilmê pê ve hormonê te bikartînik dengelemiş dike ew hormon sistemiya wê jî xera dike. Wana giş xerabi vê çi bive? نخوشی تندرستی سردستان نامین بله نخوشی دستای ام تکارم بیشتر لبر دریه می بگم ما مستمع بحث چغاره کرد هر نخوشی ده چغارش خو پرسکریک کم مزنه نه بله دالی کوه ده ام بیشتر تکیلی آوی تاثیر آوی یا چغاره چوایه لورا دویه و او دوجی انسان عاجز کی بله yani araştırmaya dibeci ki ekese ve dukhul na el kese ve dukhul ek helakavi runiştiye je xarabtır pasifi çici dibeci ma mustay je xarabtır dibe yani نخوشه اساس خرابتر نخوش دکه جبرچه جبرگ اکسیژنا و هوای گشی دک دو
راسته دكدو چی دبه دبیجی که مام مجغاره و نخواری لبله تا دو یاوی کشاندی جیه دویاوی تا کشاندی آن هات بپرسه بلکه دکتر ما سیامند خوجه بلکه و نخو لبله خودی دکتر سر سینگا داهی جغاره و دخو بکی يعني لفيدر إرادة دكه ميدان الهولي أو إرادة وقتا إنسان إرادة خو كنترول نك بتشتكي نكان بكاربين أم بفيجن حتى سبي أم جبوق السر نخوشية تشتا أم درخينن أم بفيجن أف تشتا تي نخوشية خو خلاص بك أو تشتا يجي نكان بكاربين كما جبرج إرادة تنيكي أو تشتا بدوام بين لا تشتكي كر جرك لازم دوامه مرحب دوام بك کی جوی هاوی او چاره سری چه بف يعني قال لك دكتوره ماجي هين جغاري دكشين راست جبر كوجي بچوكاي دست بيد كان مخابن نكارن ادي دف جبردن لان بحث جغارت كان مع مستخدم لعاليه ما ونجي مرديني نبتابتي الهرمي بيرك تنور ددن اوجي دويه وجه هي يعني تمام دويه جغاري راست بزراره افجي بزراره وهي يعني تونه لورا دايك ما هرتمنان چدكن ولا وهرتمجي صوبه يام بيدخن ام بيجن تنور بيدخن زراره وي چاوي استخدم وجي صوبه المالي kömür المالته استعمال كرن تنور برا قال لك جار نايلونا قاغذ وزيركي لايلون ناف دي قال لك دافج ناف تنوري دافا افت حتى او دويه خو امجرد بنتري بكردي herhalde تراف چيد يعني او تراف حتى چيبه برا خو ندسر او دوياوي سر دوماناوي خو ندسر حتى تراف چيبو بيشتي تراف چيد به هم بيزاني كي نوك اولي شوتان دناوي يك جي او ادو داجي ام بفيجن لمالي صوبه بكارتينه او صوبه اول وقتا د شغلين بكارتينه او دويوي او دركه حتى ام بفيجن اوجي باغر بيكتو او دويه خدا بيشتي برا او اودايا لي او جي تي جيانا خود ده برا باجي دري وك حتى او هلما جهندر دركه ويا چي بيج زيده او جمارا قريجا هر سينجي كيماسي چيدب يعني ام دبيجن چوقاسي كيم تيك هر سينجي حقوسانا عمر دريجدب به ضرر نابين بله مامسته چند پیامنه به ازناو ازوان بخوینم یک پرسکشیش مپرسینه ناوی من امود گوتیه از نخوشه کوهمه لمالی ام هیچ چه بن گوتیه زوینا جوا بپرسم دیسا فرانسایش مره پیام خوش هاتیه گوتیه اشترج میوانی در سلاف خوش کادلال سلاوین گرم جبوه لحمو ولاتیان را گوتیه اسلاف ادشینم و ایشالا herkes به نخوشی بمینه به تندرستی به جیاناوا سروک کمالیا ولات یا فرانسایش مره شاندیه مالاداوا İnşallah em bejin herkes biz tendürüsti be herkes biz sıhhat be em pirsa temaşavani meydi ya umut jî mevani xwe Bilal xwe bipirsin wek li malê heyjî çi hebin baştı be mamoste yani wek me got ev ji hilma bira gelekî dûr kevin yani deodorant parfüm bin çengag be xû nade kanı be organik bistîne ji ber tiştekî tu kêm istemal dike دكانه او تشتاق باقش يعني رين الترناتيف شويه قال لك يا انسان شو هايل دبه فيرماجي ام بفيجن ايغوان تشتانا تشدكجي غوري هايجي بونا ما او تشتانا دردخين باورتكم نل غور هايجي بونا ما ماموسته لو رفيتي واوقات زيده بويه ولاتي دبجن مدينه كارم بسين رين الترناتيف تجرن اجبر بيجم قالك بيامين مسا جارنا جمرتين بريا كربونات تجي تشتنوسا بكارتينن از باورتكم اوجي فيديك باش دكي اوجي بكربونات دواماوتونه يعني ايرو امسر قالك جيام بحث دكن دواماوي نين يعني جارك تشدك دبيج خويام كم ناده از ام غيره ناكن ام ملتكي بغيره ماموسته راست واسطه ماموسته bu kuahı bütüncül yaklaşım gringiyavi çi yani o bahsa yek pare yekir demam yek pare ile dinerin fedeyavi yani neyini yeveçine kuahı em bevejin teşhistani doktora me teşhistani tu buyu kuah emeçi bikin awul tu tişteki nizanı biliser tu nizanı ev peşya ve çeher em jver dibejin sağlık okur yazarlı yani ser tendürüstiye
کسک لخوا هایل تونی یعنی ایرو ام لسر سپوره ام لسر سیاسته امکانن با آخون یعنی وقت پروفسور کی امکانن بپیون اما لسر تندرستی چما امکان بپیون اف کی ماسیا می کی ماسیا ملت مکشای لخوا هایل ناب از خو چاو جیانا خو به صحت و سلامتی از در باس بکم اف تشتال قال ملت ما تونی الفرا لخوا هایل بف قال لك نخوشي اوي سراسر بف يعني اوي بسكيركي وان كيم بف يعني توبلم دسدي سد نخوشي تشي بف سدي بينجي تشي بف الفيدري ام بفيجن تشتكي بري بتنجلي اللي صار ريا عرديده 2 مليون و 700,000 انسان هي انها نخوشي قواهي لتركي هر ساله خوده 40,000 انسان دمر 40,000 انسان ورك ايرو بي بازاريك بي بازاري قالك زياده يا بله يعني ايرو وقت دي تشاوا كوفيد دايم لسر خبرلرا سرنوچان د پیشتانی هر روگ دمرن ايرو كواهج بكاربين سرنوچا دست بك و كوفيد اوجي دمر چونكي لتركي لسر مرنه د اساسيادي سر مرنه د رجاوي يعني رزاوي سر سياسي رزق زياده شو ما قالك زياده يعني دمكي ملتي ما خوي جهاي الناب يعني از دبم كوها نابم كوها الخواهاي الناب دراسه يا ايرو ام بفيجن وقتاغ هجر تدي دبيجه هر ناف جي هاي هر اكسجينا جي زياده لميردين قش اخه دراسه كا جيها كا دارو شينكاي تني demek ki her millet yani her insan gerek لجيه خو بتنجل املي بنر gerek تجوي جيوي نك گورجي كولي گوري جيلي ايرو وقتا گوري ام بفيجن د تندرستي د گوانه د اخون يعني دبي ام جما كسك ماستر تني دبي herkes بگه شينكاي وگي هاو فريه انا گجه وش اغه مچ بكن امل مالا خو او شينكاي وگي هابونه چه بكن يك جي وانا چي مثلا تشتكي پر انترسانه اكواريوم اكواريوم محسيت ادها بتنبه لما لا خبره او دنگه اوي وروه او انسان راح او نابزا انسانا سدي سسد كيمدك تا سينغاتا تدي انسان استنگ ده بس سينغا زو هلمه دو دستين نا هيل هلما خوش گوره افچي اف پسيكولوژيك köken تدي مجرد به پانيك اتاك چه ده راسته او پانيك اتاك بهتر لسر نخوشي گرانتر دك اولا سری چی سرکا و چی پسیکولوژیک olarak برا خو راحت بک برا نخوشی خو زانه لکی در او تنگایی چه به استنگی چه به لکی در چه نابه ویا برا بزانه به لا حیوان جهبه ما مست از دبر ما وقتی ما هندک ما استخوازم اون نشان بدن بکار آنی ناوی یانجی تست ناوی چی کری چته جبر کو وقتی ما بلا نمینه ویجی نشان بدن ناوی تریفلوف جبوگ kapasite singay frebeke yani euro sing döndüre singe dem jerde ben aleviyorlar wana her yek çijerdi bejin elastomer yani vak lastike diceve ser hevdu o fredbe ev frebuna biçidike li ser adalaya çedibe ev adalayana fredbu kemdibe ev astengiya ya bin tengiya çedibe ja ev triflov vaqtag her nexweşî magoçe li Mêrdînê nikan her ekseriyet jî em bibêjin pîrê me ba pîrê me wexta nexweş bin nikarin herin daim sporê bikin û derkevin ji derv helekî xwe axlê giran bibe nikane derkev ji derv nikane karê xwe malê jî şol bîn ave kane hundirê rûniştandina xwe de qasî xwecayê me got 10 gava bavêje kane sînga xwe bi 10,000 gava avêtinê bikar bîn ax cêra wî wer heqûsana bikartîne çi dike ev ahwa vê awî yek bi şiklê wê tu dikşîne were ev çuwasî tu helmê dikşîne ew xwanêkirinde de adu da em jê be respiratuaryum yani helma tu derdixij derve çünkü helma tu distîne tu nikan paqij ne paqij ne destê de ama helma tu ji devê xwe derdixîne qirêj û gemar hundirê wê de karbon monoksîd tê de metan gazı tê de wana tu kane derxij derv ew jî biçe hawayî îro sînga me gişa ne paqij ama gişa xerabûn ziyadettir her xerabû ya bele divya de çuxas xoşkayî bikar bîne heqûsana kapasite sînga xwe ve dike gerçekten pir tiştekî
باش گرینگه. گرینگ بجه- بله یعنی اف تشتا بکار بینه لمالا خو کانی سینگا خو فره بکه یعنی او سمپتومه بلرتیه کوه کانی کیم بکه نکانش درف کانی بخیرا اف جهازا کانی بدر کفج درف yani bıçağı karbine helma xwe ej bevla xwe de wexta da ahwa da piştî wê ji vî hawî de bikşîne em bivêjin ev 60 cc a sor a şîn 90 cc a spî 1200 cc yani akciğer kapasite minî mikişan gelekî baş gelekî baş tu problema me tu ney lebelê a respiratuaryum yani a gamara qirêja ez davêjim gelo ez çiqasî aleviyolê xwe dijdîn û davêjim ji derve gamarê ez çiqasî davêj derv aveya di kohê û astımê di bronşîtê di mesele giring em ê lê binerin bê çiqasî emkan ez barim ew baş wê derkevê mamoste car di 60 min bikar anî 90 min bikar anî 1200 min bikar neanî amî jî kêmasî tê dihê demek li wir diyar dibe yani Belê, belê. Fehm dibe ki gemara ez didim kêm di wê dirê de em bivêjin 60 û 90 1500 ez davêjim jê kêmanî ê jê tu bixe ê jê dimîne ez nikanim bavêjim. ew jî dimîne yani dibe Dimîne ew hundir dimîn. Yani ew gemara ez nikanim. Ew qirêja hundirê wê de ew tedî sekresyon, kesk, şîne, tedî tilîkê mere dahî di kohê de şîn dibe. rast شین دبه او تشتاق ام پی کارتینه کی وای اکسیژناوی کم دبه بله 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 mamoste rast ez barim wextê me nema newsa derhenêrê min bila ji min re bêje ez gelek spas dikim mala ava mamoste bi rastî tişteke pir baş e min jî cara ewil dît ez ê jî biceribînim piştî bernamê ne bes ser nexweşî tenê nikane bi bimeşi li mala xwe kanî kar bibîn gelek spas mala ava ji bo van agahiyên hêja me re par vekirin wîn jî siyamet xweca jî bi boneya em bêjin hefteya kohê gelek mijareke giring bû rêjeya sêmî jî jimareke zêde ye înşallah em bêjin hemî temaşevanê me jê sûdê werbigirin li xwe baş binêrin hey ji xwe hebin ez ê bi duruşma siyamet xweca xatir ji we bixwazim xwedî li bêhnê derketin xwedî li jiyanê derketine em gelek spas dikin li xwe baş binêrin sibe heman saetê de bi mêvanê cida bi mijarên cida em ê li vê derê bin roja xweş bimînin